Zdravo, zdravo svima. Evo, polako se uključujete. Kao što sam najavila u postu, večeras ću pričati o tri blokade koje nam se dešavaju u odnosu sa novcima kojima se često ne bavimo. Sad kako je većina navikla da se ja bavim isključivo energetskim stvarima, sada ćemo se baviti nekim praktičnijim. Tako da evo, sačekat ću još koji moment da se još ljudi uključi, pa da onda mogu da počnem. Evo, mislim da je okej da bi mogli sad. Evo ovako. Za početak, svi koji me ne znaju, ja sam Marija Ranković i ja sam inače NLP trener i coach. I u svom radu kombinujem NLP znanje i poznavanje energetskih metoda. Najčešće reikija i zatim drugih još metoda. Dakle, sveobuhvatno se bavim u klijentima, dakle sa više strana prilazim. I za večera sam odabrala jednu temu kojom sam se dosta nekako bavila iza kulisa. Nisam zvanično objavljivala ni da se bavim coachinzima na tu temu, niti sam držala neke specijalne treninge, ali sam se konstantno zbog svojih potreba edukovala u toj oblasti i radi se o oblasti novca i uopšte o energiji novca, o načinima na koje novac funkcioniše. I sad, opet za vas koji me ne znate, ja imam pozadinu, inače sam po struci diplomirani ekonomista i dugo sam radila u banci. Zapravo od uvek sam imala interesovanje dva interesovanja. Jedno je bilo rad sa ljudima, a drugo je bila ljubav prema novcu. I nekako sam mislila da ću određena znanja, imala sam tu neku želju koja me uvek vukla manje više prema preduzetničkom životu. Dakle, nekako sam bila podeljena. Nisam znala šta će to konačno biti, koja će to struka biti na kraju. Imala sam neke ideje usput, ali sam nekako gajila sve te svoje interesovanja i bilo je zanimljivo uvek, moji su mi pričali dok sam bila mala kako sam uvek voljela da skupljam svoje pare, da ih krijem, pa ja njima nešto pozajmljujem i kažu uvek sam imala svoj novac i kad oni znaju i kad ne znaju. I onda je to bila slatka dečija priča koju su oni meni uvek ponavljali, ali kasnije nekako u životu se to interesovanje menjalo i napredovalo i zapravo kada sam krenula na fakultet, očekivala sam da ću steći neka znanja koja će mi, pored toga što nas opet fakultet obrazuje za određenu oblast, steći neka znanja o sticanju novca, o kreiranju. Naravno, nisam dobila potrebna znanja, dobila sam neka druga znanja koja su bila dovoljno dobra da se zaposlim negdje i da to bude to. I zapravo mislila sam da ću kasnije nešto više saznati kada budem radila u banci. Možda je zato to bilo nekako moj logičan korak da tamo nastavim svoju karijeru. I opet, stekla sam dosta korisnih znanja, ali nekako kako funkcioniše energija novca, nisam. Jer sam prosto viđala neke stvari, neka funkcionisanja koja su svakodnevno, znate, prosto idete na posao, zarađujete novac, da je normalno da svi imaju dugovanja, da je normalno da su svi u kreditima, čak dugo nisam imala nikakav kreditni proizvod, već u nekim momentima jesam. I nekako sam živjela kao većina ljudi, idem na posao, zarađujem, isplaćujem svoje obaveze, obezbeđujem sebi razne stvari od toga što zarađujem. I kako sam uvijek imala osjećaj da postoji nešto više u odnosu sa novcem, već u nekoj fazi kada sam počela da učim NLP i da se bavim time, počinjem i da idem na edukacije o funkcionisanju novca, jer mi je nekako sve delovalo čudno. I nekako da je tu i blizu i daleko, da nešto propuštam i da neke stvari kao da postoji neka tajna mapa koju ja ne znam. Dakle, do 2018. to je bilo učenje kroz knjige, od 2018. aktivno sam išla na edukacije, konkretno za tu oblast. I zanimljive su stvari koje sam željela da podelim, eto tri neke najčešće blokade kojima se ljudi uglavnom ne bave. A jedna od te tri jeste, na primjer, to da postoji jedno pravilo gdje, zato sam vas zamolila da spremite za ovo predavanje jedan papir i olovku. Možete nastaviti sa zadatkom posle ovoga, svakako ću vam ostaviti snimak na
mom profilu, da postoji neko pravilo da kada bismo pogledali 5 godina unazad, da se iz godine u godinu da je naš prihod isti. Odnosno vrlo sličan, samo možda manjim odstupanjima, ali da je uglavnom je isti. I ta informacija je mene u nekom momentu baš onako iznenadila, jer kada sam odlučila da se bavim privatnim poslom, privatnim preduzetništvom, ja sam imala neku ideju da ću tada zarađivati mnogo više nego što sam zarađivala u korporativnom životu i mislila sam da to nekako ide samo od sebe i da je to logično. I zapravo kada sam čula za ovo pravilo, ja sam napisala, znate, prosto kada idete privatno, neki meseci su bolji, neki su slabiji, dakle nema konstantne stabilnosti. Kada sam čula za ovo pravilo, zaista sam izanalizirala 5 godina unazad moj prihod i on je bio skoro identičan sa nekim manjim promjenama. I čak u momentima kada nisam radila u korporaciji, kada nisam imala siguran prihod, kada bih sabrala ukupan prihod od prethodne godine, to je negdje bilo blizu. Dakle, čak ako 2 godine postoji odstupanje i saberete te 2 godine, dobit ćete u stvari prosek kao recimo prethodne 2. Znači uzmite niz 5 godina, saberete sve i podijelite sa 5 i tu negdje će vam biti, nadam se da sam dobro objasnila jednačino. Dakle, recimo imate 50.000 mesečno, to je 600.000 na godišnjem nivou. Najvjerovatnije da će 600.000 ukupno biti i sljedeće godine. Zato što prosto se naviknemo na neki određeni iznos koji dobijamo stalno, tako da kada osvestite ovo, da nekad iz dana u dan idemo kao, svaki dan kao dan mrmota, gdje normalno da idemo na posao, normalno da se vraćamo, da očekujemo neku platu, kao se nadamo nekad povećanju, koje se desi ili se ne desi, ali onda ulete neki troškovi, dakle, uvijek jednostavno kada živimo taj neki svakodnevni život, prosto ne razmišljamo toliko o tome, ne razmišljate vjerovatno o tome da stavite svoje prihode prethodnih 5 godina na jedan papir i da provjerite da li su ta pravila tačna. Dakle, uzmite prihod 5 godina, izračunajte na kraju svake godine koliko je bilo, možete saberati i da podijelite sa 5 i da vidite da je to stvarno približno bilo. Znači, kod mene se desilo samo jedno odstupanje gdje sam, na primjer, od tih 5, recimo 3 je bilo konstantno, pa sam u jednom imala jako velik, recimo 1,5 put nego prethodne godine, ali onda sam u sljedećoj imala slabiji. Tako da je to došlo na neki određeni prosek, kao da sam se kretala u tom jednom kontejneru. Dakle, to je nešto što je bitna stvar koju tek kad stavimo na papir možemo da osvestimo i onda da se fokusiramo na neki naredni cilj ili na nešto, ili recimo na neke aktivnosti koje nam donose veći prihod, više novca ili ako je potrebno da menjamo neka angažovanje. Dakle, znate već, pretpostavljam, za pravilo da prosto ako želite povećanje, najnezgodnije kada se oslanjamo na jedan prihod. Dakle, svi uspješni ljudi koji imaju visok prihod imaju više izvora prihoda, tako da možete obratiti pažnju na to. Ali sad, od danas se neću baviti time. Dakle, želela sam da vam dam tu jednu malu tehniku da napišete u prethodnih 5 godina koliko ste zarađivali i da vidite koji je bio prosjek. I otprilike kroz to biste mogli da predvidite koliko će biti sljedeće godine. Dakle, za početak da budete svesni. Druga stvar koja je također blokada, vratit ću se još na ovu prethodnu. Faktički, mi energetski bivamo podešeni na taj određeni iznos i dok god ne izanaliziramo, odnosno ne osvestimo koji je to iznos, opet godišnji, možete naravno posle da spuštate i na mesečni nivo i da pravite manje ciljeve, mada ja i dan danas kad imam određene mesečne ciljeve, ali imam i godišnji, tako da se desi nekad da prosto nekim mesecima bude malo niže, ali nekako na kraju godine se zaokruži i bude to koliko sam zacrtala. Znači, ne mora biti, postoje razna pravila kako ljudi prave projekcije za svoje prihode. Ja nekako volim da isprojektujem na godišnjem nivoju i to uglavnom bude to, čak bude naravno bolje nego što sam očekivala i lakše, ali da znate prosto za to pravilo da izanalizirate koliki vam je bio prihod u prethodnih 5 godina. Ja ću vam svakako napisati ispod ovog videa otprilike korake kako to da uradite, ali mislim da je ovo objašnjeno. Sad, kada otkrijete to, već ste rešili jednu stvar. Shvatili ste da recimo vaš prihod ne ide iznad određenog nivoa,
preispitate to zbog čega je, znači da li možda postoje mogućnosti da promenite ili posao, da promenite poziciju, šta možete da uradite da biste to povećali. Dakle, uvek znači prosto da uposlite svoj mozak sa pitanjima kako nešto ostvariti i da jednostavno ostavite da on radi sam na tu temu. Druga stvar koja često pomeri moje klijente kad radimo na ovu temu jeste opet šema koju pravimo da vidimo u stvari koja je realna lista njihovih prihoda i rashoda. Na šta sve idu odlivi, dešava se da nekada postoje jednostavno neki skriveni troškovi. Dakle, nisam od onih koji će vam reći nosite svaki put sveščicu sa sobom, beležite sve celog meseca da vidite gde vam novac ide, ali se dešava, na primjer, da ovo iako je sitno, na primjer, od tako nekih besmisleno sitnih stvari do toga da je nekom, na primjer, ide neka pretplata koja je recimo 10 evra mesečno, nastavi da ide za neku uslugu koju više ni ne koristimo, dakle postoji neko odlivanje tog tipa. Ili recimo da vam teče neki račun negde, održavanje za neki račun u nekoj banci koju više ne koristite, do ozbiljnijih stvari gde sam pre neki dan čula baš od jedne prijateljice kako je imala neku firmu i nije je stavila u mirovanje, nije je ugasila i prosto je porez nastavio da teče i povećavao se dug. Tako da dešavaju se i te stvari. Da obavezno proverite koji su vam sve izvori, koliko imate tačno mesečnih prihoda i gde vam sve idu rashodi i da vidite da li ima nekih skrivenih troškova. Jer najčešće se desi kod većine ljudi da ih ima i to je prosto jedan od načina da sprečite. Koliko god da se radi o sitnim iznosima, da prosto ne bude da potcenjujemo bilo koji iznos, vi energetski stavljate do znanja novcu kao energiji, da vodite računa o njemu, da upravljate njegovim tokovima i da ne dozvoljavate da odlaze tako mali iznosi ili veći, kao u slučaju ove koleginice koje sam spomenula. Dakle, povedite računa o svemu jer je jako bitno da kada je u pitanju novac da mi uspostavimo takav odnos da je to nešto, da je to sredstvo kojim mi upravljamo, a ne da on upravlja nama. Jer često kada većina nas, opet dešavalo se i meni, ne kažem da mi se ne desi sad, ali vrlo brzo odreagujem u takvoj situaciji i sprečim to, da se pojave onako emocionalne reakcije, ako su neki iznenadni prilivi, odnosno iznenadni odlivi, i da jednostavno to može da bude onako iznenađenje. Dakle, prvo preispitajte gde vam novac odlazi, a da ste vi zaboravili na to. Meni se, na primjer, dešavalo da imam neke pretplate, da nisam, u nekom prilikom sam imala, na primjer, Zoom, uplaćen koji automatski skida svakog meseca, iako je to sitno, nekih $15, bilo je bespotrebno puštati da to teče. Dakle, obratite pažnju na to gde se novac odliva, tako da to je druga blokada. Naša, mogli bismo je nazvati naša nesvesnost i nepažnja o tome kuda novac ide. Dakle, kao kad pustite malo dete i morate prosto da vodite računa o njemu jer znate da može da ode bilo kuda, tako isto i sa novcem treba svaki put da znate tačno gde on ide. Znači, bez obzira da li ga poklanjate, sasvim je okej da poklanjate, da dajete, uopšte nije problem, naravno sa zahvalnošću i sa najboljom namerom. Svi načini su okej, sem da odlazi, a da vi o tome nemate svest. Dakle, to se često dešava, čest problem i može za početak ostvariti, možete se osjećati mnogo bolje, kao da prosto držite svoju energiju i da držite sve u sebi, vidjet ćete, već u vašem telu će se pojaviti drugačije osjećanje. I treća stvar koja može da utiče na količinu novca i na postojanje energije novca u našem životu jeste određivanje naših ciljeva. Ja sad povezat ću prethodne dve stvari. Dakle, prvo je bilo da osvestimo koliko nam je prosječan godišnji prihod. Druga je realna situacija o prihodima i rashodima i to s koje strane novac dolazi i kuda ide. I najčešće ljudi, pored ove dve stvari, ne postavljaju ni ciljeve. I sad možda znate već za pravilo kuda nam ide pažnja, gde nam je usmerena pažnja, tu nam se kreće energija.
kako je u oblasti novca naša pažnja često rasejana i nekako nalazimo se u tom osjećanju, možemo se nalaziti naravno u osjećanju brige ili brige da li će ga biti, kako će doći, dešavaju se ti momenti. Možemo prosto da ispustimo ove bitne stvari, dakle da vidimo od kuda dolazi, kuda se kreće, kako se odliva, dakle i nakon svega toga koliko mi zapravo želimo mesečno da imamo prihod i godišnje. Dešava se, ja sam ovo napisala čak ovdje podsjetnik da je to najteže pitanje. Možete mnogi ljude, zapitajte se i vi sami kada se neko pita koliko biste volili da zarađujete, koji prihod biste volili da imate mesečno, možda biste odjednom mogli da kažete neku cifru i prosto verovatno ste više sanjarili o njoj i navikli ste svoj um na taj iznos, eto kako biste voljeli. Sad, bez obzira da li ga ostvarujete ili ne, ja sam uvek pozivala moje klijente da recimo šta bi bilo kada bi tu cifru udvostručili. Dakle, uradite to na toj vežbi na papiru, udvostručite tu pa se zamislite, vidite kako vam je osjećanje kada se poveća i možete da utrostručite i kasnije da čak upetostručite taj iznos. I sad zašto vam sve ovo govorim? Zato što mi prosto bitno je šta osjećate u tom momentu kada zamislite taj iznos za taj veći. Ok, taj jedan željeni ste navikli, ali kada ga udvostručite, recimo može da vam bude jako nekomfortno i može da vam bude čudno i upravo to je ta blokada. Niste se fiziološki navikli na taj iznos i faktički niste u skladu sa tom frekvencijom, sa određenim iznosom koji biste eventualno mogli da imate. I onda je bitno da pratite svoje uverenja i rečenice koje vam izlaze kao ne, to je za mene nemoguće ili to ne može, na primjer, na pošten način da se stekne. Dakle, da preispitate sve te rečenice koje izlaze u tom slučaju, pošto najčešće u živom radu s mojim klijentima se dešava da kada im kažem ok, napiši koliko želiš, vrlo je lako, napišu neki iznos i kažem ajde sad udvostruči. Dakle, mi se samo igramo i ja njima kažem ovo je samo igra, dakle ništa ne mora, hoću samo da ispitam da vidimo kako se osjećaš i koliko ti prija. Uglavnom, kad se udvostruči, bude onako prvo šok. I kao, i čudno im je, pritom potpuno je ovo sad vežba. I ja kažem ok, ajde sad utrostruči, pa zamisli kako bi se osjećala ili osjećao da imaš taj iznos, pa onda nastane novi nivo šoka. Pa recimo, ajde 10 puta. Ja se sjećam da prvi put kad sam se susrela s ovom vežbom, kada je trebalo da pomnožim sa 10 svoj željeni iznos, da nisam mogla, da je to za mene bilo previše i zato mi je jasna reakcija mojih klijenata i verovatno će i vama biti malo nekomfortno. Dakle, poigrajte se sa tim, jer opet, kao što sam malo pre rekla, gde vam se nalazi pažnja, tu vam ide energija i to će vam dolaziti u život, odnosno otvarat će se prilike kako da ostvarite taj određeni iznos. Dakle, za početak, odredite neki iznos koji je veći od onog koji primate sada, a koji opet predstavlja neki manji napredak, da ne bude nešto previše ako vam nije prijatno i jednostavno možete postavljati na dnevnom nivou pitanja sebi kako taj iznos postići, na koje načine mogu to da zaradim, na koje načine mogu to da dođem. Dakle, postoje jednostavno planirani i neplanirani načini da dođete do tog novca, ali za početak, kako biste se pokrenuli u tom smislu, kako biste pokrenuli svoju energiju, napišite na papiru 10-20 načina na koje možete da dođete do tog iznosa, prosto da biste razradili svoju maštu i da biste se otvorili za nešto više i za nešto drugačije. Naprimjer, ovo mi se dešava sa ljudima koji u nekom momentu nemaju posao. Naprimjer, kažem, ajde napiši mi sve poslove na koje možeš da apliciraš, koliko možeš tu da zarađuješ, na koje sve načine možeš da se ponudiš nekom poslodavcu, gde bi nalazila, na primjer, nove oglase. Znači da se potpuno razdrma energija u tom pravcu, što ne znači da će bilo koji od tih konkursa upaliti, ali, na primjer, desi se da se pojavi sasvim nešto peto, na što ta neka osoba nije ni pokušala da njoj bude ponuđeno, jer zapravo se osjeti taj pokret i ta energija koja se dešava u smislu ostvarenja tog cilja. Dakle, kad god postavljate neki od tih cilja, pošto generalno su mi ciljevi omiljena oblast i najčešće radim, bitno je da uradite sve to što je do vas.
apsolutno sve i da očekujete pozitivan ishod, da zapravo najverovatnije će doći iz nekog drugog, sa neke druge strane. Tako da, evo, ovaj live je predvidjela sam da bude malo kraći i čak dok sam malo pre bila u gradu i vraćam se kući, meni se često dešava da nalazim novac na ulici i onda sam razmišljala o nekim narednim iznosima koje postavljam tako za ciljeve i uvek onako u sebi se šalim, čisto da znate, to možda vam bude zabava dok hodate ulicom. Ok, ajde sad neki znak, ajde sad koliko bih mogla, sve i zamislite ispred banke, bukvalno nađem, mislim sitno, ali nađem 2 novčanice od 20 dinara. I nije me to nešto iznenadilo, pošto nađem tako 20, 100, mislim uvek nalazim novac. I onda to shvatim uvek kao dobar znak da sam povezana sa energijom novca, tako da možete da usvojite ovo moje uverenje, da možete da pomislite tada da vas prosto, da privlačite novac. Kada bih sabrala sve ove 3 stvari koje sam vam rekla, znači kako da ih primenite, uzmite jedan papir A4 i idite tačku po tačku. Dakle, prvo otkrijte koji vam je prosječan 5-godišnji prihod, znači 5 godina unazad idite. Za slučaj da ste žena koja je kod kuće sa decom, da niste zaposleni, za taj period koji niste radili, napišite, na primjer, koliko bi koštalo da ste zaposlili nekog da vam čisti kuću, da vam kuva i da vam čuva decu, pošto shvatit ćete to je ozbiljan iznos. Tako da na neki način ste vi energetski doprinijeli svojoj porodici i nije da niste ništa radili, iako niste fizički donosili novac, ipak ste nešto radili, tako da možete uneti taj iznos za slučaj da niste bili zaposleni. Tako da napišite, dakle, 5 godina podelite sa 5 i malo prekontrolišite te iznose, vidjet ćete da se sa manjim odstupanjima ponavljaju. Dakle, to mi je prva tačka na tom papiru A4. Druga je realna situacija vaših prihoda i rashoda i obavezno prekontrolišite rashode. Posebno obratite pažnju na neke sitne, 100 dinara, 500 dinara, 1000 dinara. Dakle, ne radi se ovdje o sitničenju, već o tome da vi energetski stavljate do znanja novcu, da ste vi gazda i da vi upravljate njegovim tokovima. Postoji isto jedno pravilo novca gdje prvo verujemo da je on alat koji nam, odnosno sredstvo koje nam obezbeđuje da li slobodu ili neke stvari koje mi želimo, a druga da on voli da se njima upravlja. I da kada uspete da upravljate manjim količinama novca, da vam to zapravo u život donosi sve više i više novca, jer se polazi od pretpostavke da ako ne možete da upravljate sa 10, 50 ili 100.000 dinara, kako mislite da dobijete više. Tako da počnite od manjih iznosa da upravljate, recimo, da upravljate time i da ukidate, na primjer, pretplate koje više ne koristite. I treća stvar koju ćete napisati na tom papiru A4 jeste prihod koji imate sad, zatim prvi sljedeći prihod koliko biste želeli, a onda taj iznos udvostručite, zatim utrostručite i ako vam bude zgodno možete i puta 10 i zamislite kakav vam se osjećaj javlja kada zamislite da zarađujete, da imate takav prihod. Ne znači da je uvek to posao koji vam donosi, znači može biti iz više tokova, uopšte nije bitno iz kojih izvora vam to dolazi. Dakle, svaki put zamislite koji je to iznos i onda kao, kako se osjećam, kako bi bilo, šta bih mogla da kupim, šta bih mogla da priuštim za taj novac. Dakle, napišite na taj jedan papir sve to i neka vam on bude kao podsjetnik negdje na vidnom polju, da biste mogli prosto da na taj način vežbate i da možete da korigujete svoje ponašanje kada je u pitanju novac. Jer recimo kada se nalazimo kod ovog dela, drugog dela, gdje vi osvešćujete situaciju prihoda i rashoda, odnosno odnos prihoda i rashoda, možete, na primjer, jednomesečno, to vam je još jedna mala preporuka, jednomesečno da obratite pažnju na sve rashode, da poplaćate sve što imate od računa, recimo kad ih skupite, i da se više time ne bavite, a onda da u nekoj Excel tabeli držite prihode, sve izvora prihoda, koje su cifre u pitanju, i da recimo napišete, ako je to januar, februar, mart, april, na primjer, da napišete da u aprilu očekujete prihode veći za 10% ili 20%. I da onda sebi date još neke ideje kao odakle bi to moglo da dođe.
Opet nema veze da li su neki pokloni, da li dolazi kroz partnera, može da se dešava da vam povećanje dolazi i kroz partnera. Dakle, ovo su samo neke jednostavne tehnike sa kojima možete da počnete. Sad, oni koji me duže znaju i koji me duže prate, verovatno su očekivali da će biti više priče o nekim energetskim nevidljivim metodama, ali da znate da ove 3 stvari koje sam vam rekla mogu vrlo onako da pokrenu energiju kod vas. Prvo, da nekih stvari kojih niste bili svesni, da ih izvučete na površine i da konačno počnete da upravljate njima, kao što je ovaj prosek vaših prihoda. Dakle, onog momenta kada postanete svesni svojih prihoda, zatim svojih rashoda svakog meseca, možete onda da se fokusirate na povećanje i možete svaki put da iskreirate koliko vam je potrebno za sljedeći mesec. Bez obzira da li znate stvarno da će to doći, odakle će doći, nije bitno. Za početak samo da vežbate. Kasnije u narednim predavanjima ću se javljati, najavit ću vam svakako ove live-ove, pričat ćemo i o nekim energetskim stvarima i uverenjima, ali ovo je bilo nešto što je baza i što bih voljela da svako uradi za početak. Eto, da znate da nisu uvek tehnike nevidljive i energetske, da nekad moramo da uradimo neke praktične stvari kada je u pitanju odnos sa energijom novca, a onda da možemo u nekom drugom pravcu. Tako da hvala svima koji su danas pratili ovaj live. Možete slobodno pisati vaša pitanja ispod ovog videa, ostavit ću ga na zidu na mom profilu. Ja sam tu za vaše odgovore, a za koji dan ću se ponovo uključiti. I evo čisto da vas obavestim još kada smo tu, mislim da je 9. april, subota, počet ću jednu grupu grupnog coachinga, a u pitanju je usklađenost sa energijom novca. 2 puta mesečno će biti održavani grupne coaching seanse. Dakle, radit ćemo neke energetske stvari, bavit ćemo se mindsetom novca, zatim isceljenjem rana koje sprečavaju protok novca u našem životu i kasnije ćemo raditi na poboljšanju i otvaranju za veće količine novca u našem životu. Ostavit ću vam link u opisu mog profila, tako da možete pogledati to na mom sajtu, sve informacije oko toga. Svakako ću ja o tome još pričati u narednim live-ovima kada se budem uključivala. Tako da do sljedećeg viđenja. Ćao!